Ulang lagi. Welcome back to my YouTube channel. Yang bagus. Dah, yang heboh dikit. Welcome back to my YouTube channel. Dah. Nih kawan-kawan, hari ini kita akan menjalankan suatu kegiatan yaitu malam-malam goes di Kota Banda Aceh. Seperti apa kejadiannya dan seperti apa kenikmatannya? Let's check it out. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. Jadi ini malam-malam goes akan jadi agenda rutin setiap minggu yang akan kita kumpulkan seluruh pengguna sepeda yang ada di Banda Aceh. Dari lintas komunitas, komunitas sepeda apapun akan ngumpul di sini setiap malam minggu. Oke. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Fada. Wow, mantap. Ini gokil, pecah, seru, hebat. Annyeong. Sangat mengasihkan karena jaraknya tidak terlalu pendek, sesuai lah untuk orang tua seperti kami. Bagus sih biar kegiatan malam kan, daripada kita ngopi-ngopi terus kan. Lebih baik ada goreng keringan kan gitu. May I cool it, hell, oh well. Time to get back up, climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time. Bang, kalau bisa sering-sering bang kayak gini bang. I guess time stands still, a king without his crown. Luar biasa, harus dirutinkan. Nih bang, helm merek apa nih? I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Fada. Seru, biasa aku kan goes sendiri malam-malam, sekarang udah rame. Macam ya aja. Iya, woi. Cuman ya semoga aja ke depannya rutin ya. Biar aku kurus. Yoi. Terutama bagi yang kalian nggak punya komunitas sepeda, malam ini udah terwujud. So, jangan lupa join untuk minggu depan. Yuk. I'ma let you go. If you want it and you should find a home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. Stay di rumah atau mau keluar sekalian pakai sepeda. Gitu. Mas suruh. 2-1. Maju lagi ya. Baik. Alhamdulillah. Mantap. Harapannya ke depan ya, aku berharap kawan aku satu lagi yang namanya Rian untuk ikut acara ini. Biar apa? Biar kecil perutnya.